July ni som ni pasari Times of Mizo News commentary ngai thatu te chibai Tuntum News analysis a chuan separate administration le MLA thinrim politics UPF KNO in party thar SADP asiam kuki zomi mar mi pui du dan ani chiam BJP election strategy a kan lut kumsang ni som ni pathuma Times of Mizo soilokna athleng chho mek hemi chungchang hi news analysis kan ngai thladon ani meitei ku ki buai tir atang khan he channel atang hian thlirna analysis commentary kan siam thina ku ki zo political demand separate administration in the form of union territory with legislature hi beisai om tak ani lozia kan soitam viau chuti rualin demand sol tak nei hi aswal viauna om san lova amaro chu sarkar lamin ti hlotin atum tlat lo wangin kumthum hnuwa po helam hoya in biakna alom thailova chuta Manipur Legislative Assembly election boruak alum chhota mek boka apoita berju vai thruak fim hoin MLA ni tumshim shima phusa kan swai tu temong an hiat tan meka political solution awm ha hian Manipur state atanga separate administration ngiat tu te hi Manipur state MLA ni inchuin kanin that palang ti lauthon omtak ani don tunatanga February sang ni som ni pasari hi chu hunthim tak ani thaidon tlatani MLA election boruak alum ha khachuan nambil rilru ku ki zomi mar politics neunewa kan buai lai laya MLA election lawom ve teuna chu kohran boruak thlengin anghong theya ku ki zomi mar nambil chunga MLA ni tumve tam tak an oma tlingdu tevek hian inpum khatna anti chathayani diktaka soichuan separate administration emo political solution kan tun din hun aya thajok shrim kan du tak zet chuan Manipur state nena inzomna thil shrim nol tur kan ni a chuan hekin telvelo hlau hian kan phusata joka kan demand ber po hi arai tualanga tu te emo politics kailon mai maya kan chua palangti karing hel tamya lo mai kumsang ni pariata bultan suspension of operation SOO hi Manipur non naga tribal politics in Hanalian ber lungphum ani ITLF Kukizo Council engpolma Home Minister Amit Shah hian abedu lova India sarkar le Kukizo mi mar politics soifelna tur chu SOO agreement do kana tanga om tur ani amaro chukum som pariat aliam ve tareng maya ara chuangai lo tur thingkung aniem ti kanin zot fo ahun tale abi kin ro relai sarkar hian Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS Vishwa Hindu Parishad VHP le basrangdal omlo namhuna BJP agency anga an thachang dol tu atana ahman chutiang levela ada avulek ani to MT te ngai to tel angai sarkar na fongchel tu te hi chutingotan hwal swat ngot thai chu an ni hau lo chu tak chu principle integrity vision dikleng het kan naya kan tumram ne na in person te thauthla khun kan riat atul na ani reng ani Manipur assembly election a hian rorelai sarkarin thinle adua kuki zomi maratangin BJP MLA amamoa aduani chuan thuneina annai chung hian Manipur state hi Article 244 Section 2 Amendment siamin 6 schedule nuaya anda turani min vote ling photula chumin huwa chuan autonomous district council under 6 schedule chu kan piang cheu tita se BJP sarkar thutiam hi kan ringam theyanga chuti nilova min vote le ula TMO BJP farin party candidate vote ling le tura inti hi rin harsatak ani donta Nimin Khan United People's Front UPF le Kuki National Organization KNO draft press release niom tak adara draft ain ziak telawangin thutak hlataka lak hlei thei ani chia lo thaya amaro chu Kuki People's Alliance KPA press release nimin July ni som ni Paruk Khan UPF KNO press release channa kan huwa wangin kaini point chipzui kan tumani UPF KNO press release kan tito mayanga draft soitel kherlovin khata khan Manipur MLA election voisom pathumna kumsang ni som ni pasarelowom tur chungchanga kuki zomi martin pu achana kan hua anthu soi tlangpui hantar langila kumsang ni som ni pasari 13 Manipur Legislative Assembly election lowom tura
UPF ke no palai te chuan telve tumin political party thar siam kan tumani party hingatan separate administration demand party SADP rot ani tin SADP internal selection committee chuan heng anhuaya MLA ni lai le athak tu an IO te hi heng biala dingle turathan anni ti in MLA constituency bial so mading tur tele a propose tu te hing tarlan ani tel boka a propose tu te hi helpol fai tu te vek anni tin separate administration demand party hi engemo thilawanga ading talawani chuan UPF le keno chuan BJP thlop tlat antum boka BJP ne na thokdun arem lowani point National Party Indian National Congress thlop an hnial lo bokani aumzia ber chu SADP hi akal thei talawani point National Party zinga BJP hi thopuyatan UPF keno SO agreement hwaya omte chuan andu berani UPF keno press release hi Kuki People's Alliance KPA chuan aron changle venghala achan chu KPA MLA nei chun pani chinlun thangso le kimneu hau kipte SADP a hian antel ve wangani separate administration demand party hi chinlun thangzo le kimneu hau kipten anzomani point anmimal du thanna ani a Kuki mi puile Kuki People's Alliance du dan ani kherlo KPA hian MLA anaile ani chuan article 239A hnuaya separate administration with legislature kan phut chunjom don KPA hian SADP chungchang engma ahrelova injomna anei heklo India hi democracy hnuaya ani angin mi puite hi SO hnuaya UPF keno thuanga tur kan ni lo Kuki mi pui politics ma khwa hi mi pui tamjok du dan democratic process anga culture ani ti in KPA press release chuan azia Kuki zomi mar MLA pasari te hi BJP anni a hetianga party phatsan na lam hoya ankal hi BJP atangin so cause notice muthei tur chu anni UPF keno draft press release a hian deputy chief minister Pinem cha kip gian mingte hial alanga BJP hian an MLA pasari te chunga an thindim lem lowani chuan BJP thuak atanga SADP hi chuak ani tita ila chan thatak om thayani National politics tunlai cockroach Janta Party boruak hi thai hilin Manipur chau khan thirila meitei Kuki buai hu kumsang ni som ni pali Lok Sabha election a khan Manipur Lok Sabha seat ni chu Indian National Congress in anchanga buaina thua ni in atuam nuwa Manipur Legislative Assembly election omdona BJP hian strategy danglam tak BJP aya mingdang maikor engemo alliance partner system ankal puilo chuan BJP ang hi chuan MLA pani pathum nei le po hi ahar saviau donani meitei zinga po political party thar apyang chhozela candidate tum michal langle milangsar heavyweight 10 congress anjom mek zel boka kumsang ni som ni pathum Manipur buailaya lar ve tak MPS officer Louis TH Brinda Devi le midangten Congress anjom felto a tunma tang to khan Biren Singh le amak pa te point political party din antum thu soi aloni to a July sang ni som ni pali khan Good Governance Party Manipura alo piang to a kumsang ni som pakhata din Manipur Democratic People's Front chu Democratic People's Front angin ain tuai tharve mek bok tin National People's Party office tharachu July ni som ni pali khan Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma chuan ahong boka BJP thak na tur political party ading chhomek nge BJP le an candidate te mai kor tur party an siam chhomek jok ti chu alafia chhozel don separate administration demand party SADP hi BJP thak na tur nge BJP ti chaktu tur ti chu zona ommek ani soichiang harsa alani ria chuti line suspension of operation agreement chungchanga thunei tuber central sarkar BJP huat zong tak chuan suspension of operation group te hi anchet arin omchia love boka don ati seita ani Kuki zomi mar MLA som te hi mipuidu sakna changtu anni chuan independent candidate point antling thaya absolute majority omlo ani chuan Kuki zomi mar independent candidate angatling te chuan separate administration pethei tur party an thlop mai dona outer support an pe mai thei donani
anti defection law na ti boy thai don lo chuwangin separate administration du tak tak tu midiktan party system mangkher lovin mipui khongai na le du sakna hlo chuak thai ani mipui lam hi kan ni khwa lo ve em wang zokin SO group helpol te chan ngai khopin mipui ma khwa ngai MLA te hoisan kan tum jok wanga SADP hi piang aloni mial zokem nge kan ham sipai du tak tak te SO agreement hwai om te hi Modi le Amit Shah hian BJP agenda anga om tir turin an thunun jok politics hi alo top nok ve khopa politics thilaloin hangto kohran upa tengei po avot lo tu tetan chuan Judai Sakariota ang lekangai na om thina MLA ni tumve sim tan chuan adikemo diklo emo ram huai vot manga tinpo ane bik chuang hau lo politician ten tlinnan engpo antidu ma se tunlai bo ruak CJP malak na tangalang chiang ta chu mipui chakna democracy hi achak ber chuwangin mipui hian kanzir lo chuan kumsang ni som ni pasari Manipur MLA election hi the end of all tribal movement ani thai suspension of operation group political party thartur hi kandem ngor lo ma se BJP MLA nilai incumbent te hum him tum na ngor ang lek tuna MLA nimek te hian separate administration swal chuak turin an beina satoka hun tha siam sakle an phu ani kan ti ani chuan party soilovin independent point kan vote le mai turan ni amaro chu MLA tenung chang an khosajia enin kumnga dang MLA ni le poni se party le mi malhlok na bak an en don lo kan ti chuan du thlanna dik kan siam atha ashrim shrima suspension of operation group hian public consultation mi puiron derna om lova candidate asiam top chuan adik don lova primary election tal hi om ve se chu tribal unity le tho ho na tha om zel thei nan apoimo Manipur chungchanga political solution siam thei tu chu central sarkar tunaro relai BJP central BJP hi ani Manipur election ma thali thlanga tharuk vel ala oma case for vote kan du lo promise for vote kan du hek lo solution before voting delivery before voting kan thlang turani jok min vote ula indu kan ngai tua ang ti lam ni lovin alo bera Manipur hi election main 6 schedule hnuaia anda phot turani chumi tur chuan parliament session a simple majority in an pass thaya article 268 anga khir ani lova MP tamjok nai tu NDA hian Rahul Gandhi mit mai vengai mia lovin an pass thai chutiang athlengani chuan MLA som chu BJP kan pe mai don BJP sarkar apiang le ani chuan kuki zomi marte tan UT arem lowani point aya hiam de pomin pe sela vuina tur omlo central sarkar in ADC 6 schedule election ma min pe ani phot chuan MLA mai ni lovin nu puyatan po BJP nge ka jong tong